بینەر و تەماشەوانێژە لە هەر جەهەکی بن ئەفدەم و حەمدەمەوە باش بن. جەژنە نەورۆزێ سەرێ ساڵە کوردی نبوونە بەهارێ لە تەڤە گەلێ کورد لە هەر چوار پارچێن کوردستانê پیرۆز بێ. Kurtaname îro ku duam roja cejna Newrozê taybet e bi çalakiyên ku deh li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê jî û her wiha li Ewropa hatine encamdan taybet e bi wan çalakiyan. Zê bultanê ji vê raportê dest pê bikim. Deh roja bîst û yekê Edarê tevî ku pêye de li Rojavayê Kurdistanê dest helatdar e. Li Cemawarê Kurdiyê niştîman perwer gotina xwe got û tevlî Rêbaza Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bûn ku rêbaza Mala Mustafa Barzaniyê nemire. Ji dema ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê cejna Newrozê pîroz dikin û derdikevine nav siruşta Rojavayê Kurdistanê û berdewam alên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi ser çend alî û cih û komekê de dihatine dabeşkirin, lê Newroza îsal gelek cudabû ji Newrozên Bûrî. Duh roja bîst û yekê Adarê tevî ku pêde li Rojavayê Kurdistanê dest hilatdar e, lê Cemawarê Kurd yên niştîman perwer gotina xwe gotin. û tevlî rêbaza Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bûn ku rêbaza Mala Mustafa Barzaniyê nemire. Ji bajarê Dêrikê Newroza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir û bihtira bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê li xwe girt. û tevaya gelê Rojavayê Kurdistanê bi dengê bilind di rûyê pêde bi derketina xwe ya berçav di roja Newrozê de gotin belê bo rêbaza Barzaniyê nemir. Pêde ku tevaya dam û dezgehên Rojavayê Kurdistanê di destê wê de ne û berdewam Newroza xwe bi rêxistinî dike û derketinê li ser xelkê Rojavayê Kurdistanê ferz dike. Lê Newroza îsal gelek cudabû ji Newrozên salên pêştir. Ji ber xelkê Rojavayê Kurdistanê tu hesab bo pêde û Newroza wê nekirin û ev çend dide xuya kirin ku xelkê Rojavayê Kurdistanê ji sirû di hitafên pêde têgihiştiye û zanin ku ew bo Kurdistanê nakir. Li tevaya cihên ku ahingên Newrozê ji aliyê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ve hatine li darxistin, xelkê bi awayekî berçav rû lê cihê ahingê kirin û dilsoziya xwe bo rêbaza Kurdayetiyê ya rastteqî nedane xuya kirin û razî nebûn ku dibin siya pêde û çekdarên wê de Newrozê bikin. Ahingên Newroza ku duh li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê hatine li darxistin, ew çend derxistin ku êdî tu bihayek ji pêde re nemaya û êdî xelk bawerî bi gotin û şiaratên pêde nakin. جبر وخصنا گره جشن نوروز شوا جشن اندام که انجمن هرمیه پارتیا دموکرات کردستان سوریا راستی اشکنجه هات چکدارن گروپ صقور شمال لدانک لاندام انجمن هرمیه پارتیا دموکرات کردستان سوریا ابراهیم احمد کرجبرگ و گره نوروز لسربان خانیه خوشوا نوروز لگنده خزل باشی عفرین وخست نوروز جه کون و لحمین افچین روش آوای کردستانی و نافچین باجرن مازنین کو کرد تیدا دژین تی و خستن لپشتی کنترل کرنا گروپن چکدار جهره مع عفرین را ای سال نوروز نهات کرنو اندامو کادرین پارتیان دمن فشاره کام مازن دا کاریبون اگر نوروز باوای کی نفرمی پیخن. لهرما عفرین روجاوای کردستان جبر روشا آوارتا و نسقا مگیری و کنترل کرنا دبر جالی گروپن چکدار و نوروز باوای کی فرمی و که هر سال نهات کرن لی پشتی داخوانیا انجمنا خواجهیه انا کسیل عفرین کو دخواز جملات عفرین کربو در کمنا نوا سروشت عفرین و نوروز خوا پیروز کن افجی دیمن وگرتا ویدیو ان خلق عفرین دروجا یکی جشن نوروز ده Çapkewa.
بله تماشاوان اجاج بو گوتوبیجه که بهتر جه لسر روشا آوارته کو عفرین ایسال تیدا درباس بو جبوی نوروزن هدری اسکی با مامستا عبدالباسط حمود جگری سروک پیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه لگلمنا مامستا عبدالباسط ججنا نوروز لتو لگل کرد پیروز به اگر ته بحثا و روشا آوارته کو لعفرین روجاوی کردستان هاتی کرن جبر چبو صدم جشبون کوان گروپن چکدار ودرنه هشتن خلق عفرینه نوروز خوب کنو وکا تبایا نافشیندنی کردستان سوریه پیشی دا ججنا گلی کرد هر چهار پارچه فصالی پیروز دکم گلک سپاس مامستا تایبت جی ججنا گلی مل عفرینه شنگالی و کرکوکه و سلاف و ریز و ججناوا و یا آرکی تبای پیروز بیگ کسنا وندزانن جبونی هالكفتا ججنا نوروزي هالوسط ائتلاف زلال داخيان يك درخست ومجي وكا جگري سروك ائتلاف قوتنك بزمان كردي وبزمان عربي بجنوب برقي كردي هالوسط ما يواك انجمانا كردي وقت ائتلاف بيروزايا نوروزي ونوروزي القلي كرد سوريا وقلي سوري تباي بيروز كر وكروجك فرمية تايبتا يعني اطلايا وك نوروز وك حمو ججنين سوريا اجتماعي هلبته قد خابونا بوتشي هناك دس بيكاوي نهالو جهنا يجبوني سر اساسي جوا قوتن انه يجبوني روشا اولهيه ما هناك شوبان انجوانا ما كردين ونرتياوي الحموا على هوان دوستي ما بحبره يقول ائتلاف ده حمو كار وخبات كرن وفيش رجي دا يعني يقدي دركت انه نلجهجو حمو جها ببيل الجهنا جيبه ببيل مقابل او تشتانت سري وهناك داخيانيا انجمانا كردي دركت جبوني بهتر روشا اولهيه هلبت جه ند الخوشيه وشرمزاريه قول او هيزين چقدار به اراده قال كرد ونوروز نهشتن باواكي ازاد قو كارب رولا خبن لتبلو لوجي قال مد عفرين ده نوروز اخو باواي اخو دل اخو اغري اخو سربان اخو قندو باجار اخو باواكي فرمي بيخستنو بجي دل خوشيه بو جبرون دزانن يعني نوروز نشانه ازادي واشتيه چكاس نكاري بو ملت كرد بطوينه ونوروز تجاري ناي طبعا باشا مامستا عبدالباسط او جروبين عفريني ويب سركبه ونوروز عفريني وقش وخش به باشا قال لي عفريني تجاري ناطوي وسباش فنامش باشا مامستا عبدالباسط او جروبين چکدارين کو كريارن بجن نمروبي لهمبر كردن عفريني كرم نهشتن اگر نوروز پی بخن دا شبه نوروزه اندامکی کمیته هرمیه پارتی دموکرات کردستان سوریا دسترسی کردن و لیدان گوشمه پریک جی کول گلوی بون جستاندن او کسویچا ورنس زادان ائتلاف ویچا لامبروان اجراءات بله او ام دشوبين ما غاندا قلق جها ما ايروجي دوجي ما بحمو استيغو دستي دس ما بتي وك ائتلاف وك اركل دست مدى يعني ما دنجي خو غاندا حمودرا وام شرمزار دكن يعني اكريا تشينادن ابديجي نشانه ازادي واشتيا نوروزي وشورشا سوريا وافكرياري قدبن براستي شعب سوريا كما ظن در حقي باود في حد جوار بيداني وزباورم اوانا ويد بشوبين وكسينغو ما تليفوني واكر او جي اريبونا خدان ديار كرن وند زاني جي ايرو قالك انا دستونا وافتشتي قدبن جي كريار هدف وارمان جواجي شورشا سوري ونواكوكيا بخن ناكبك هاتين سوري دا چكرد چا عرب چ تركمان چا سوري او جي بارمان جين براستي نجبو خدمته هيفين خلك سوري يكرزيا قال سوري تبعي باشا ما مستعبد بسط هر هزك لچنافچه دماکو بونیک هلکفتک بویرنگی لپیش دکبریدا آمدکاریان خود کنداکو اولهیه بپارزن دماکو نوروز هات پیش جبولیکو آمدکاریان پارسنا اولهیه بکن دمدست ریگریل انجام دادن نوروز کرن کو جکمن و لبشار عفرینه ده هیامه رژیم بشار دجی نوروز هر دهاتا انجام دانو ریکارن اولهی دگرتنا بروی رژیمه لیاف گروپین چکدار به چمافکی ريقريل خلق عفرين يكرن كونهن عفرين نوروز أخوا بجن فجينن. نمقوت يعني تشتكي تجاري قبولنا به وشرمزارية يعني وشاواي كسنكاري نوروز قال كرد ونوروز عفرين بسكنينه ليه دزان الشرط ومرجع ملتي مد عفرين الجيان دكي هلبت هناك بحبونا باهي زي نحم وكهبه هناك جي رولا باشا وهناك جي ايجو بكينو وبأجندة خطي مثلا ليه باور المحكمة شاوا قوت برسوا وقاليسو كرد وملتي مد عفريني برسوا كاشتيانا
وببرفسيارتي دا ونوروز خود دلي خود بسرباني خوا طموم وآقري نوروز السرچياي عفرين تجاري ناطوي تجاري نافمري گەلک سپاس ژبۆی مامۆستا عەبدولباسط حەمۆ جێگرێ سەرۆکیا پەیمانیا نیشتیمانی ئۆپۆزسیۆنا سووریە کودڕی ئەسکایپ لەگەڵ من بوو دووبارە جەژناتە یا گەلێ کورد پیرۆز بێ مامۆستا. شان دەکا پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا سەردانە گۆڕە شەهید سلێمان ئادێ کرد بە هەلکەوتە جەژنە نەورۆزێ. شان دەک ژێ پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا سەردانە گۆڕە شەهید سلێمان ئادێ شەهیدێ نەورۆزێک و لەسەر دەستی ڕژێمە ئەسەداتە شەهیدکردن کرد. گۆتنەک ژالیە بەرپرسێ ڕێبەبریە پۆلیتبەریا پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا محەممەد اسماعیل بەهاتە پێشکەشکردن. پێشوا دچێ و پێ دچێ و کورد دەبێ و بەهێز دەبێ هەروەسا بووی یەکیش تیتانێنمە گەم هەر ساڵ وی شەهیدی بیرا خۆتیرن بەردەوامی سەر ڕێبازە خەباتامان بەردەوازی سەر داخوازە مافی هەبوونە ماف و هەبوونە گەلێمە بەردەوامی سەر حتا چارەسەرکردنا پرسگرێکا کوردی هەندێک کوردستانە سووریەدا هەمی پەنگاویەدا هەمی مەرجاندا چ زەحمەتێک و بێن پێشیامە وڵاتێمەوەی بەردەوام بن سەر بێ خەباتێ بێ ڕێبازێ حتا گۆ بگێ مافی خۆی ڕەوا بەرگۆ وڵاتێمە gelek tangavi û gelek zehmetî û gelek tund û tîjî û zulm û zor tangaviya bal rejêma Sûriyê jî dîtiye bal hebî aliyên got nehezên miletê Kurd îro xwîna Şehîd Silêman bûyî mînakeke Şehîd Silêman adî bûyî estêreke geş di ezmanê Kurdistanê de miletê me bîra xwe tîne û rêzgirtin û ihtiram û îro em bejna xwe çebînin ber vê pakrewanê he ber vê binemala hêja de û berdewam ser vê xebatê miletê me wextê vê bîranîne bîra xwe tîne dê xuya kirin ki berdewam ser wê xebata guhatî kirin berdewam ser erkê xwe got bike derbarî miletê xwe ta mafê rewayê gelê Kurd. Spas. Pêş ve diçe û pê diçe û Kurd dibe û bihêz dibe. Her wesa bûyî yekiş tîtanên me gem her sal vî şehîdî bîra xwe tînin berdewamî ser rêbaza xebataman berdewazî ser daxwaza mafê hebûna maf û hebûna gelê me berdewamî ser heta çareserkirina pirsgirêka Kurdî li hundirê Kurdistana Sûriyê de di hemî pengaviyê de di hemî mercan de çi zehmetêk û bên pêşiya me miletê me wê berdewam bin ser vê xebatê vê rêbazê heta got bigê mafê xwe rewa bergo miletê me gelek tengavî û gelek zehmetî û gelek tund û tîjî û zulm û zor tengaviya bal rejêma Sûriyê jî dîtiye bal hebî aliyên got nehezên miletê Kurd îro xwîna Şehîd Silêman bûyî mînakeke Şehîd Silêman adî bûyî estêreke geş di ezmanê Kurdistanê de miletê me bîra xwe tîne û rêzgirtin û ihtiram û îro em bejna xwe çebînin ber vê pakrewanê he ber vê binemala hêja de û berdewam ser vê xebatê miletê me wextê vê bîranîne bîra xwe tîne لە دێرکە حەمکۆ خۆجەهیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە جەژنە نەورۆزێ بەژاند مەراسیمên ئاهەنگە ئەنەکەسێ li derkê bê beşdariyeka cemaweriya barfereh bestran û dîlanûtîmên folklorî û gotin û bilindkirina ala Kurdistanê hatine rêvebirin. لە گوند ئەلەقۆسێ دەڤەرە ئەلیان جەماوەرێ کورد پەروەرێ ڕۆژاوای کوردستانی ڕوو لە جێهێ نەورۆزێ کرد و شالیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووری و هاتبوو ڕێکخستن
دهنگا نوروز دگل کرد بدنگ بلند گوتن بله باره بازا کرد پروریه بله باره بازا بارزانی نمر لزاخو لزيلانه تبرابن حسن كاربن آبا بكن كردستاني آبا بكن كردستاني هالبستامي بنابه نوروز 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 نبخوش دل سوزه توی جشنات دوزه لکردا پیروزه نوروزه نوروزه ضحاك ستمكارا ضحاك ستمكارا خوين خجا خوين مشا خوين خوارا كاوا قردن غازا كاوا قردن آزا بهيزا بهيزا برس دارا نوروزه نوروزه كوات شهبازي أسفار وديل باقي بازي شيري ترجنك بازي وقرزو روجك ليبورينا دمك خمر فينا سيلان وأذينا آزاد شيرينا نوروز ونوروزي لدرجه که انجمن اجتماعی کرد لسوریه جشن نوروز وجاند و جماهیر کرد روجاوای کردستان به جوش و خروش رو لجه هنگ کرنو پیمان با ربازا کردایتی ربازا مل مصطفى بارزانی نو کرن جشن نوروز ملت خواهی کرد پیروز دکن هر چهار پارچه و انشاءالله سال بین سال خوشتر بین و کرد بگن ارمان جوفا جشن اولوشا پیروز بین جشن نوروز الحمي ملت کرد پیروز دکن بطایبتی جناب سروک بارزانی انشاءالله سال بین نوروزکی سر خوش و آزاد ببینن و کردستانکی آزاد جشن نوروز الحجر فرشار تبع پیروز دکم و افساله ان شاء الله جشن نوروزی گلکی خوش بود. جشن نوروز الواحد ما پیروز دکم و هر چهار پرچه کردستانی ان شاء الله نوروزا به و خوشتر به و بشی کرد کردستان.
خواجه تلتمرجي انجمن اجتماعية كرد لسوريا جشن نوروز وشاند مراسم جشن نوروز الجند قفه عبية بسرت التمرفهة بريببرن مراسم بسرود عراقي بدا سبيكرود دا سبيكدا باكروان نوروز وهرسي باكروان بنابي محمد وباكروان كومكوشيا حسكية إبارة نوروز هاتنا بيرانينو على كردستان جهاتا بلندكرن دا گوتاراندا باش دربویان پابندی و پیداگیری خواب بر عوض برزنی نمر نشان دان هرو هستران و هلبست و دیلان هاتن پیشکش کرن. سحالوچی الحسکه جی ببیرتینن و معلاوانجی پیروز دکن و معلاوانجی بلندکن. خلقیت التمر از و پیروز دکن جشن نوروز ده از پشمرگ قهرمان سنگر شهر پیروز دکن مسترید سروک مسعود برزانی جی. آنها أمي تبدأ كليكك بيدنك سرجان ورحم بكروان كرد وكردستاني ودسريدة برزانية نمر وسرودة عراقي. خواجه انجمن اجتماعية كردية لسوريا البشار عمودي جشن نوروز لگند دوگر وجان تدا گلک ستران و شانو هاتن پیشکش کرن هروا هنرمند صفقان اورکش اما دبو هجمارک ستران پیشکش کرن. خواجه انجمن اجتماعية كرد لسوريا لگندوار دربسي جشن نوروز وجاند كوتي دا بهزاران خلق باشار و گندوارن و باشدار بونو بديلان و شاهي نوروز خود درباس کرن. خواجه سر كانية انجمن اجتماعية كرد لسوريا جشن نوروز وجاند و مراسم ده گلک خلق باشدار بونو بديلان و شاهي نوروز هاتا درباس کرن. رقصنا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا لهوليري دورو بر جشن نوروز النفشة بحركة بعمدبنا هرسي كومن فلكلوري نوروز و بشمرگو آرمانج و هجمارك هنرمندن كردستان سوريا وجاند ده نوروز هوليري ده گلک ستران و شانو نمایشن فلکلوری هاتنا پیشکش کرن.
ام دست پی که جشن ملت کرد لهر چهار پارچه کردستان پیروز کن و تایبت جشن سروک هجا رزدار مسعود بارزانی و کاکی دریس بارزانی پیروز کن پیام ما به نوروزه ده ام هیوی دارن ام نوروز به مایه خوشی لهر چهار پارچه کردستانه و تایبتی خلک مای روجاوای کردستانه و هیوی دارن ام نوروز به ام روجاوای کردستان چیکن ملت ما وگر سر آخا بابو با پیر خو ام جشن نوروزه لگل کرد و کردستان همی پیروز دکن به تایبتی جناب سروک برز مسعود بارزانی ل پیشمرگن سنگرا ل بنمال شهیدا ام پیروز دکن و ام هیویا سرکفتن جگل می کرد را دخوازن و ام هیوی دکن کو سالاوره لکردستان روجاوا کردستان سوریا روش باش ببه اف خلکی می پنابر چل ور چل ترکیه چل اروپا ام همی وگرن سر مال و ملکی خوا ایرا حمیزن سروشتن کردستان و دارستان و چاین بلن پیشوازی اگرن جنوروزا 2019 با آزادی و سربستی آهنگ ما این لدارخستن بسر پرشیا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا ریخستنا هولیر و دوروبری و بنابه وان ام جشن جناب سروک و مالبات شهیدا جماوری کردستانی پیروز دکن و دیگر کوم منی هنری آرمانج نوروز کوم پشمرگا و کومک هنرمند دنگ خوش و نازک و زلال نوروز آزادی نوروز سمبول آشتی ام بردوامن پیام و چیز رو جگلی وره ام هیوی دکن گو نوروز 2020 ملت ما بزی ور کردستان روجاوای کردستان آزاد و آرام و ام نوروز خو 2020 2720 ام روجاوای کردستان لداخل هیوی ما خیر و خوشی جبو گلی کرد هر چه پارچه کسای پیگانین کردستان که آرام خوش سر بخوا هم دخوازن اب ملت می کرد های چویش در و همو بگن مال خوا خیر خوشی جشن نوروز لو پیروز کم گله کرد پیروز کم و سروک مسعود بارزانی پیروز کم هر کیف خوشی بن ام کیفیا خیر خوشی خوازن اشکاک مسعود بارزانی جبو خوشی که بده ملت کرد حمیا بركم مفتاح خوشبون ونخشبون كردا دستور مسعود بارزاني ده هيفيا صالح خوشبوتكم بخا فرقه نوروز فرقه هم هر نوروز هر جشنا كردايا ام تخوازن بيروز بكن ام تخوازن ابايا وقت شكي وقت روشك يا وقت رحنيك يجبو كردايا يعني فرقه فيدي هم هر ديسا ام كجا نوروزا ام الفيديو نوروزا خوتكم بيدو خوتكم اوای هرکم هول جه خوبی خوشتره باشتره مولاتی خوبی باشتره هول باجاره خوبی هم هری خوشتره هم ابجی باجاره میو ابجی برای منو کردستان یک پارچه زور سپاسی بوا و دور زواج بروز به یا ارک تی گلگی بروز به مستخرج بوجی براستی هیویک من مازن هيا از هردم يعني اف چند سال از وی هیوی دم کو نزیکترین دم ده سال پیش ده یعنی محمی وگر ولاتی خو وگر نافشاری خو و جشن نوروز خوشک و برا و دایک و بابی خوره بکن رقصنا دوميزيا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا هنگا جشن نوروز وسر صالة كردية لدار خستو دا هنگا دا جماوره كي قلق بجدار بو گوتن ديلان و شانوستران نتوي هاتنا پیشکش کرنو جماوره کرد به دل خوشی پیشوازی لیکم روژا بهاره و جشن نتوی کردی کرد Thank you.
إيصال وكو يكيتيا خوندوان وجوان ديمقراطي كردستاني روجاوا منافي كوما أيلون أم بجداري في نوروز بونا أم ججنا نوروز المنطقة تبع بيروز دكن. جشن نوروز سروک بارزانی و هر چهار پارچه کردستان پیروز دکه و چه کردکی می ودر جیل دولت اروپا از جشنوا پیروز دکم بهوینا افصالا به ایشالله ام همون نوروزا خال کردستان خای روجاوا پفر بکه. روجا باش نوروز حمیا پیروز به نوروز سروک مسعود بارزانی و هر پشمرگه کی هی و هر چهار پارچه کردستان پیروز دکم و هر کردکی اجدر وی ولادجی ان شاء الله ألف صلاة به أم حملنا وروزي تفدر روج آبابك. فيديو أمادنا الكمبا دوميز يك الباجار دهوكي از نوروز الحموم كردي جيهان بيروز كم طيبتي مالباتي شهيدة وطيبتي بيشمرقي مي قهرمان وجزنا سروك مسعود بارزاني جي بيروز كم وجزنا حموم كردي جيهان بيروز كم. أم ججنا نوروز 2019 التفاهية ملتي كرد بيروز دكن بطيبت مالبات شهيدة ومالبات بريندارة وقرتيا وهذه ما نوروزا صالة 2020 نوروزا دولتها كردي به ام دبن سها دولتها كردي ده نوروزا خوبكن نافي خويا هنرمند ماجد عبد الله الخلكي وروشافا ازدجنا حمي كردا بيروز دكم الحمي تشي كردكي دولتكي سوريا الكردي هي دجنا حميا بيروز دكم يك ويك دجنا ديكو بابا حميا بيروزكم دجنا جيا شهيدة حميا بيروزكم يك ويك إن شاء الله ولا هر سال كيف وخشي بدلك يخش أم نوروز خابكن شعردي هي تم لطي كرد بيروزكم إيه أوروبا وخارج وهر شهر بارشة كردستان از جزنا كردستان حموي بيروزكم بي عيدان هروز بخير وخشي تبدأ ببوري ام سر ساقبونا خو کردستان ببینن سری ما بلند به کردستان پیشمرگا چاوی من سری من ازی خواهد پیشمرگا ما هر دو شهید کردستان نه خوزی من چهاری دیجی هوانا شهید کردستان بانا و از سوید هاتما از ایرو پیروز دکم چبقى ملت کردستان الحمید مغلطه از جشن نوروز در چهار پارچه کردستان پیروز دکم طيباتي هردو دايكي خوا دايكا من روجافا ودايكا من كردستان تركيا والجميع بشمرقي كردستاني وطيباتي سروك مسعود بارزاني و خوش كبراي خوش سركي لروجافا ويا اوروبا خوش كبراي من اوروبا شعبي عن تبع ماتش يا رب افصالا بي شي انساني الغريبيه والدور بقنا هفدو افكلو كسريد لي دايكا رابي كردستان شي ببي دلي ما خوش ببي أب كل حسرتا ما هي جزاروكي ما دوري منا والغريبي أنا محرك ولاتكينا. نوروزا كردا بيروزكم روجافا ألمانيا الفيدل حمقا لكردستاني نوروزا حمقا بيروزكم أزيبي دارم صارورم سوري ولاتي كردا. حشا فسيا كردستاني بيروزكم تايبت جناب سروك مسعود بارزاني وجميع پشمرگه می لشکر روز و پشمرگه می باشور کردستانی و روجهلات کردستانی و ان شاء الله همي دم من نوروز و كيف خوشي وشاهيبن و امججنا نوروز رئيستنا كامبا قوشتبايا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا ججنا نتوية كردي ججنا نوروز باهنگ وسترانو دي لانن فلكلوري وهالبستو شانويان دوهلا قدا نوروز لنبا كامبا قوشتبا بجند دافيدا يا حسينة حسينة عمرها خالصة 28 سنة 21 سنة مو جوعان ولا شيء، انا داخلي كان بالالمانيا بس بيسلم عليك. هذا اخوك كان رايح برا؟ ايه هذا هو. ما شاء الله صاير زلمه بس شو شعراته مثل عنزل المشقره. هو حتى صاير زلمه يريد نزوجه. ايه على الخير على الخير. اي والله. السلام عليكم يا Yeah.
بناوی پارتی دموکراتی کردستان سووریا جژناوە پیرۆز دکم. برا دعوامك ام كردن ام نبعسينا دستي خبنا دستي من آلا كردستاني سرسر شهيدي خود بينا ام كردن ام نفلقين نوروزي نوروزي مردين ولا خالي مردين ولا خالي نوروزي نوروزي خلينا بهاري خلينا بهاري ليه فانا جمهور کرد کمپ کاوروگوسک لدردور هوليرا پایتخت هرم کردستان دو 21 اداره به هلکفت جشن نوروز و سر سال کردی و نبونا بهار اهنگ که بار فرح لدر خستو ده اهنگ ده جمهور کرد الخوشی خواب روژا نوروز ده نخویا کرن و بجوش و خروشه که گلک بجداری ده اهنگ ده کرن فلك درديتا قلق ما كان يكا وقصاصي ملك روجك وضحاكي كريد بخين دلي كردستان كردرت وبرين كرت بلابون لدشتوتي يا جلمانا بيا لسرسيويا صاروكي بتشوك ذكرنا نال نال تقوتن يا دي ام كرقي هرنمال دبا ومارا قلق دخوارن برجي ونساق صدو هزارن صاغي نبربون ام تفدى بحال بجوك ومازن تفدى تنالن كاني اركاني ام تفدى بمجن ام قرتي كردا جبو شورشن كردستان كريا جشن نوروزي سرسالا كردي سجر بيروزي برزا جشن نوروز 2019 دوباره املو حمیا پیروز دکن اب نوروز بصدي صلاة ملت الماء جشن وشاهيا بيدكن نوروز كواي حسنكار بدنگي آزادية دنگي سرخبوني كلها ظلم وزوردارية شاهي اجدهاك روخاندن جوي روجي تا وكيرو تا كرد هنا جشنا كينا توي جشنا نوروزي جشنا بهاري جشنا آزادي جارجنا سرخبوني سالانا ام بيروز دكن والهر چار پارجا اب آهنگ تیدار داری نوروز جوي روجي تا وكنها راستاي قلق نخوشي وزحمتي هاتنا قالك شهيد ملاطي مدانينا دروج النوروز دا لبلي إرادة ملاطي ما إرادة كردواريه إرادة ربازي هردم البرخددن هكون درباسي روجافاي كردستاني بون تبيج زاروكي روجافا تبيج شيروج ورسوز كتاب شيرو سوزا مرجنان ياري شيرو تي شيرو جافاي كردستاني رزقاركي شيرو لکمپ باسرمه پنابرن روشاوه کردستان لگوندوار هولیل رقصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جشن نوروز بجاند ده چالاکیا پارتی ده هر دو اندام کمیتان آبندی کوا عزیزی و عبدالرحمن آپو بجدار بون هر ببریا کامپی و برپرسنا نفچه بجدار بون ده مراسم ده گوتنک نوی پدک سهر و استران و حال بستاتن پیشکش کرنو اگر نوروز جهاتا بقستن
ملت کرد هر چهار پرچه کردستان و لحمو جهان جیابان حتی امریکا ججنه و شاهیه به روجت کرد قال کرد نتوا کرد ملت کرد راست ما به دولتن لأم نبي سيمبولن أو سيمبولك وقال كرد هيا قال تركوا عرب وفارس لينا بس سيمبولي نتوي هنا مكرقو أم بي دولتنا من وروز هيا ڕێخستنە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و یەکێتیا خوێندەبان و جوانên دموکراتی کوردستان ڕۆژاوا لە لوبنانê cejna Newrozê bi amedebûna berpirsê rêxistinê wendamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Luqman Oso bi bejdariya komên folklorî û hejmarek hunermendên Kurd cejna Newrozê li bajarê Aliya vejandin. لە باژارê Kopenhagenê Almanya ravenda Kurdî cejna Newrozê vejandin de hingê de cemawerê Kurd dilxweşiya xwe bi roja Newrozê de nexuyakirin û hinga Newrozê bi dîlan û kêfxweşî birê vebirin. لە باژارê Salzburgê Almanya jî ravenda Kurdî cejna Newrozê veşand çalakiya Salzburgê ji aliyê navenda çanda Kurdî ve hata birêvebirin ku tê de hejmarek hunermend jî bejdar bûn. هەواڵێ gelek hêja û delal cejna hemiya pîroz bê sala 2019 li gelê Kurdistanê pîroz bê ev îro 21 mehê roja Newrozê ya û rojeka pîroz e em li Salzburgê welatê Nemsane û Newroza me wekû indivîjin gelekî xweş e û cejna hemiya careka dî li Kurdistanê û hemiya teva pîroz dikin. îro 21 adarê ye cejna Newrozê li bajarê Salzburg welatê Nemsa îro em milletê Kurd li Salzburgê û li derdora Salzburgê îro hazir bûne ji bo cejna xwe Newrozê bikar bînin û ez Newrozê li 5 milyon Kurd pîroz dikim û ez cejna Newrozê li dayîkê şehîda li her çar perçê Kurdistanê pîroz dikim û bi taybet li wan kesê got li sengerê şer de îro berevaniyê li ber xaka welatê xwe dikin ez cejna wan pîroz dikim û ez hêvî me saleka nû saleka azad û saleka ser bi xwe be. îro 21 adarê ye em cejna Newrozê milletê Kurd tevde pîroz dikin û em îro milletê Salzburg li welatê Nemsa em tevde lev gihane hevdû ji bo Newrozê agirê Newrozê û kêfa هەژمارێک پەنابەرن کوردستانە سووریەن کۆ لە هەولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانê dimînin دووەم ڕۆژە cejna Newrozê li Serok Mesûd Barzanî û hemû pêşmergeyên Kurdistanê û miletê Kurd bê giştî pîroz dikin û hêvî dikin ku Newroz bê li Kurdistana Sûriyê li dar bixin.
هەموو کورد پیرۆز دەکەم لە هەر چار پارچەی کوردستان هیوادارم ساڵی داهاتوو جەژنە نەورۆز بێ جەژنە ئاشتی و ئازادی هەموو کورد ئیرۆ ئەم هاتینە وێدێژ بۆ ئەم جەژنە خەڵڤێ دەرێ دەرباز بکی وەک دزانی دوێنێ نەورۆز بۆ ئەم لەش دەرڤە بوو ئیرۆ هاتینی پارکێژی و بەلێ بڕاستی ئیرۆم گەلێکی خۆشە ملوێ دەرێ من پارکەشانە دێرن ڕۆژێکی گەلە خۆشە عالیە کوردستانê nevraستî em gelekê xweşin em cejna hemî pêşmerga pîroz dikin û xadê pêşmerga pîroz dikin Mesûdê Barzanî û em hêvîdarin li her şarpaçê Kurdistanê rizgar bi em welatê xwe vegerin keyf û xweşî û em hemî serfiraz bin û cejna Newrozê hev re bikin. ئیرۆ کەسەتیەکە نیشتیمان پەروەرە ڕۆژاوای کوردستانê و سەرۆکê ئێلە گابەرە کۆچە خۆیان داوی کرد کەسەتیە نیشتیمان پەروەر و وڵات پارێز و جوواکیە دەبەرە هەموو دێ و سەرۆکê ئێلە گابەرە یۆنس حاج ئەحمەد لە هەسە و کۆچە خۆیان داوی کرد ku cihê penceya wî de bizava rizgerî xwaza gelê Kurd de diyar bû. Xwedêşerazî Yûnus Hac Ehmed ku di sala 1944 de ji dayîk bûye berdewam berevanî di berdoza Kurdî de dêkir û di sala 1992 de pêştevaniya raperîna Başûrê Kurdistanê kir. Herwiha di sala 2004 de bavê Mecîd roleke sereke di ser heldanê de dît û li gel kesayetiyên navçeyê سەردانەشاما پایتەختە سووریە کرد لەگەڵ سەرۆکە ڕژێمە سووریە جڤیا و دەجڤینە لەگەڵ سەرۆکە ڕژێمێدا وەرەبانەیە دەبەردۆزە کوردی دەکرد و گوت و ئەو ئێلقامشلۆ ڕوودایی سەر هەلدانە یا ساڵە 2004 نەک بوویەرەکە و ڕوودانەکە ئاسایی. بەبێ ئەوەی گەهشتنە داویە بۆڵتەنێ دووبارە جەژنە نەورۆزێ لەوە و لە تەبایە کوردان لە هەر چوار پارچێن کوردستانە و بە تایبەتی شەهید و ماڵباتێن شەهیدێن کوردان پیرۆز بێ.